Dobroveče, gledate Kulturni centar. Brojni su razlozi što je večeras u fokusu naše emisije Velimir Bata Živojinović. Ne postoji period razvoja jugoslovenske kinematografije u kojem značajno mesto ne zauzimaju uloge Velimira Bate Živojinovića. Bio je deo filmske umetnosti na njenom putu od mitologizacije do realizma, simbol herojstva i otpora. Poistovećivan je sa velikom i međunarodno prepoznatom filmskom industrijom i državom o kojoj se danas govori sa nostalgijom. Glumio je u filmovima koji su nudili drugačiju viziju stvarnosti i u zabranjenim ostvarenjima. U pojedinim ulogama bio je odraz socijalnih nijansi ovog podneblja, nijednu nije odbio. Ja mislim upravo zbog toga što je njegova glumačka, da kažem, istorija toliko versatilna i toliko dugo je snimao, da postoji nekoliko uloga koje su ga svakako obeležili u raznim epohama srpskog filma, ali čini se da postoje neke tri, da kažem, uloge koje su tu najvažnije. Valter, koji je svakako najprepoznatljiviji zbog samog filma. Onda bih rekao epizodni lik nemačkog vojnika koji uopšte ne govori u filmu Idemo dalje, to je seriji Učitelj. To je, što bi mi rekli, uloga za Oskara. I na kraju možda komandant Stole iz Bitke na Neretvi kao jedna paradigma svih tih komandanata i likova koji on igra u partizanskim filmovima. Bata je često spremao po 10-ak uloga u isto vreme i uvek je bilo u našoj kući 10-ak otvorenih scenarija na raznim mestima, na stolovima pored kreveta. Znači, on je živeo sa tim ulogama koje je pripremao. I onda bi se dešavalo, pošto je bio vedar čovek, optimista, samo da iskoči iz tog svog čitanja i da kaže, ja vidi šta ovde piše, ja što je interesantno, ja što je ovo lepo, ja što je ovo smešno. I onda smo komentarisali te njegove uloge u zavisnosti od toga što je on nalazio da mu je interesantno. Ja vas nisam oterao do đavola. Počeo je u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović kao scenski saradnik i statista, sarađujući sa rediteljkom Sojom Jovanović. Igrao je u savremenom današnjem Beogradskom dramskom pozorištu. 1955. debitovao je u filmu Pesma sa Kumbare Radoša Novakovića, dok je kao prvu značajniju ulogu navodio lik Duja u Vlaku bez voznog reda Veljka Bulajića, u čijim će filmovima Uzavreli grad, Kozara i Bitka na Neretvi kasnije glumiti. Period 60. i 70. godina obeležio je rad sa rediteljima u čijim prikazima narodno-oslobodilačke borbe Bata Živojinović postaje simbol partizanskog otpora. On je tih 60-ih, da kažem, i 70-ih zaista imao jednu monumentalnu pojavnost, jer je bio tako čovek koji je uz malo rečenica izgovorenih, pogotovo kod Šibe Krvavca, koji je imao te jednostavne, ozbiljne rečenice, zaista izgradio taj, kažem, ikonički lik partizana i partizanskog vođe, tako da bi možda upravo taj Šibin deo, to jest njegovu režiju filmova kao što su pre svega Most, a onda Valter brani Sarajevo, a onda naravno i Partizanska eskadrila. Tako da taj opseg tih neideoloških partizanskih filmova stoji kao Batin možda najupečatljiviji deo svega toga. Ako je nešto na mene uticalo, onda uticao rat. Ja sam rođen 33. godine, rat je počeo 41. Znači ja sam već bio dečkić koji je sve to mogu da shvata. Kad sam došao u ovu urbanu sredinu Beogradsku, kad sam otišao u Akademsko pozorište, onda sam iskustvo to koristio i za svoje filmove i za neke likove koje ću pamtiti cijelog života kad sam gledao ta razna streljanja. Tako da, vreme u kome sam živo jednostavno bilo vreme užasa. Iako je činio manji deo njegovog opusa, uz partizanski film Bata postaje predstavnik filmske industrije koja nije bila, činilo se, nalik ni jednoj drugoj. Simbol jugoslovenske kinematografije i države unutar i izvan njenih granica, gde je Bata bio Vladimir Perić Valter. Filmsko pripovedanje o ratu nastavljeno je novim sukobima, a Bata Živojinović svoje interpretacije njihovih učesnika završava u kontekstu celokupnog ratnog opusa specifičnom ulogom u filmu Lepa sela, lepo gore Srđana Dragojevića. Verovatno najbolji film
o događanjima građanskog rata 1991. 1995. godine i u tom smislu mislim da je to izvanredno i mudro izabrana uloga gde on jednostavno dočarava neku vrstu drugosti u odnosu na taj paradigmatični partizanski diskurs i gde jednostavno završava tu karijeru ratnika, da tako nazovem, na jedan ironičan, skoro i ciničan način koji obeležava taj nesrećni rat koji je u stvari bio samo odraz svega toga što se dešavalo 50. godina ranije. Nakon više od 60 godina Batinog prisustva u domaćoj kinematografiji usledila je decenija u kojoj generacije stasavaju uz neke druge filmove, dok sećanje na ovog glumca između ostalih čuva novo otvoreni legat, deo stalne postavke Jugoslovenske kinoteke. Akcenat smo ipak malo stavili na taj lični deo zato što znamo koliko svi smo odrasli uz Batu i koliko publika je osetljiva i nosi emociju za Batu. Tu je i bista čuvenog vajara Dragana Radenovića iz 2010. Znači Bata u poznim godinama, ali vrlo prepoznatljiv i u jednom lepom impresionističkom maniru odrađen. Pored jakne, za koju svi pitaju da li je iz nekog filma preuzeta, to je njegova lična jakna, ali se nama potpuno učinila da je prava filmska. Imamo i dosta ličnih predmeta, tu je i replika Klape iz Valtre brani Sarajevo, kultni film po kome on najprepoznatljiviji. Od tih stvari koje se nalaze u legatu, recimo da je ta Batina kožna jakna jedna od najinteresantnijih, najprisnijih, jer je bila na njemu, jer je bila deo njega. On je nosio vrlo rado i redovno. Isto tako tu su neke njegove 2-3 mašne koje je nosio uz odela na premijerama, u Skupštini. Tako da bi te dve stvari izdvojio kao najznačajnije. Povodom jubileja, 90 godina od rođenja Bate Živojinovića, otvorene su i dve prateće izložbe, filmska paleta i privatno i radno. U privatnom delu je zastupljena supruga Lula. Bata i Lula su nekako nezaobilizni u toj priči jer znamo koliko Lula je zaslužna za njegovu karijeru. Tako da ih možemo vidjeti na venčanju, pa negde u zrelim godinama, kasnije u poznim godinama u zagrljaju. Zatim radni deo izložbe se oslanja na neke važne trenutke sa kultnim režiserima kao što su Veljko Bulajić, Saša Petrović, Šiba Krvavac, zatim Rajko Grlić i ostali. Interesantno je sa seta Derviš i smrt iz 1974. u društvu pisca Meše Selimovića. Često nas pitaju i meni i sestru da li postoji razlika između Bate kao javne ličnosti i Bate privatno. Ja stvarno najiskrenije govoreći ne mogu da vidim razliku. Njegovo ponašanje na samom snimanju, njegovo ponašanje u pripremi uloga je bilo potpuno normalno, realno. On je taj svoj posao demistifikovao i u porodici i pred kolegama i mislim da je zato i bio uspešan, zato što se nije opterećivao tim svojim poslom, nego u njemu uživao. Al Capone! Bata Živojinović igrao je u ostvarenjima koja su raskidala sa postojećim estetskim načelima i uobičajenim karakterizacijama u okvirima jugoslovenske filmske umetnosti. Igrao je u filmovima Živojina Žike Pavlovića, Miodraga Miće Popovića, Predraga Golubovića, Aleksandra Petrovića, čija su ostvarenja Skupljači perja i 3, u kojima Bata tumači glavne uloge, nominovani za Oskara. I baš mislim da je tu upravo Saše Petrovića 3 kao jedan čovek zahvaćen u celom tom, da kažemo, oluji Drugog svjetskog rata, ali čovek koji ima i strah, i bojazan i za sebe, i za druge, i da jednostavno to nismo viđali kod partizana, jer su oni bili jednodimenzionalno hrabri. Tako da mislim da je i on doprineo da malo drugačije posmatramo karakter partizana, da ima ta lepeza, osjećanje, da nema ničeg lošeg, da se čovek boji, što se mislim i najbolje vidi i u Trenu, koji je opet možda malo i zapostavljen film, nema ga toliko na televiziji, ali je predstavlja apsolutno vrhunac njegove glumačke igre, da tako nazovem. Manje uloge koje je ostvario poput onih u filmovima Tragovi crne devojke ili U raljama života prevazilazile su prvobitne scenarističke zamisli. Jugoslovenska publika pamti ga i kao komičara u filmovima DR, Balkan Ekspres, Čudo neviđeno. Opus Bate Živojinovića čini više od 300 filmskih uloga.
Čita sam ja, kako? Očitaj meni, oče. Ljubav je to, ne pitaj mene ti što, na nebu mesec je žut, moj mili srećan ti put. Mislim da je Bata upravo taj tipičan primer nečega zbog čega se revolucija i na kraju napravila državu kakvu jeste. Upravo taj jedan običan čovek sa svojim strahovima, sa svojim smislom za humor, sa svojim kreveljima, sa svojim tim nekim spomeničkim držanjem svog lica i baš zato mislim da on, ako bi birali predstavnika cele Jugoslavije i tog perioda SFRJ, mislim da bi Bata možda bio bi sigurno na prvom mestu. Reditelj čuvanog domaćeg filma Šmeker, Zoran Amar, koji već godinama živi i radi u Americi, ponovo je pred beogradskom filmskom publikom. Na nedavno završenom 70. Martovskom festivalu održana je svetska premijera njegovog dugometražnog dokumentarnog filma Nepobedivi um. Tim povodom on je naš večerašnji gost. Dobrodošli u Kulturni centar. Hvala. Film Nepobedivi um govori o životu Johna Connorsa, koji je u kasnim 30. godinama odlučio da potpuno promeni svoj život. Napustio je karijeru, posao, porodicu i odlučio da osnuje akademiju svoju borilačkih veština. Zbog čega vam je njegova priča bila interesantna? Prvo, komplikovana je priča. Tema je našla mene, ne ja nju. Veliki broj likova je uključen, između ostalog jedan moj bivši student. Sve je to povezano tako da se stvorio jedan dijalog između Johna i mene, još pre samog snimanja, s tim što sam ja iz Kalifornije s njim telefonom komunicirao. U jednom momentu sam poslao jednu malu ekipu da snimi intervju s njim. Ja nisam bio tamo. I kad sam ja to pogledao, ja sam shvatio da mi tu imamo jednu neizvesnu priču koju sad treba pratiti. I to se pokazalo tačnim, pošto je snimanje trajalo pa više od 6 godina. I unutar tog perioda imali smo i nekih kriza koje, čini mi se, ovaj film čine zanimljivim. Pošto u pitanju dokumentarni film nisam ja imao scenariju, nego sam bio više u situaciji da verujem u neku intuiciju, šta je bitno. I svaki taj odlazak u Boston, John živi, ima svoju akademiju u predgrađu Bostona, je za mene bilo veliko iskustvo i zbog toga što taj grad nisam dobro poznavao, što nisam poznavao irsku emigraciju, koja je inače vrlo specifična u Bostonu, koju znam više po filmovima nego što sam je znao lično. I sve je to u stvari postao taj dijalog između nas dvojice, koji je rezultirao na kraju tim filmom, u kome ja mogu da kažem da sam ja naučio dosta od njega, a imam utisak da je on nešto malo naučio od mene. 80. godina ste radili i na televiziji. Bili ste prvi reditelj Hita meseca. Uradili ste veliki broj spotova za grupe beogradske rock scene i Novog talasa. Kako pamtite taj period? Kakva vas sećanja vežu za njega? Evo, sad ću vam reći. Pre neki dan sam išao baš na prikazivanje filma na Martovski festival. Onaj semafor je jako dugačak kod Doma omladine i bacim pogled okolo, pogledam na krov Doma omladine i shvatim da sam ja tamo snimao spot koji se zove Igra rock'n'roll cela Jugoslavija. A ovih dana se dosta viđem sa Giletom iz Električnog orgazma, jer razgovaramo o tome da se neke od njegovih muzika iz onog vremena koristi za moj drugi projekat koji se zove Beogradski krug, koji sad trenutno radim. Spotovi su jedna nostalgija velika, svest da muzika opstaje lakše nego video spotovi, da oni brže stare od muzike, ali da i to nema pravila. Neki spotovi ostaju, malo mogu da ih vidim, nažalost nisu sačuvani na nekom velikom broju, ponekad neko na YouTube stavi nešto svih tih stvari. Težak je to bio posao. Tek sad mi je jasno da ta primenjena forma, pogotovo što ja nisam bio u prvoj klasi režisera, znate, bilo je tu Boris Tucko, pa Stanko Crnobrnja, pa Miša
Vuko Bratović. Ja sam bio više prva B garnitura. Ja sam radio veliki broj spotova sa malim budžetom, ali sam upoznao široku lepezu ovog celog jugoslovenskog rock'n'rolla tada, a Hit meseca je bio fenomen. Trenutno radite na filmu o Beogradskom krugu i antiratnom pokretu u Srbiji. U pitanju je opet dokumentarni film, u velikoj meri zasnovan na arhivi Radio-televizije Srbije koji su istraživali. Kako je zamišljen taj projekat? Pa znate šta, ja sad u montaži tek finalizujem zamišljanje. Na nekom verbalnom planu lako je objasniti šta ja želim da postignem Beogradskim krugom, pošto je to tragizam hronologije, ajde da tako krenem. Onog momenta kad poređate događaje od početka 1992. pa do recimo maja meseca 1993. kad se završio taj prvi ciklus Beogradskog kruga, tu se vidi baš taj tragizam hronoloških raspada zemlje, sukoba, linije koje imaju svoju fatalnu stamenost. One su nepomerljive. Kad vi poređate 4 datuma jedan ispod drugog. Sad, Beogradski krug kao i antiratni pokret generalno je bila jedna vrsta otpora. U Beogradskom krugu je bilo primarno što on bio nadstranački, vanstranački. On je bio grupa slobodnih mislilaca i zato mislim da je i opstao kao jedna serija stavova, kao govori koje su ljudi u jednom vrlo neformalnom načinu izražavanja svake subote, prvo u SKC-u pa posle u Domu omladine, iznosili, sačuvani u knjizi Druga Srbija. Ta memorija je u stvari ono što ja pokušavam da sačuvam od zaborava i ona je prvenstveno emotivne prirode. Ona je intelektualna, pošto su intelektualci u pitanju. Ona je vrlo često briljantna na filozofskom nivou, ali je ona za mene prvenstveno emotivna i nemojte zaboraviti da ja najviše pravim taj mali serijal u Beogradskom krugu zato što sam ja, kad je krenuo Beogradski krug, napustio Beograd i ja i dan danas imam to pitanje da li sam ja otišao da bih pronašao novi život ili sam pobegao od ovoga i to će verovatno ostati kad se Beogradski krug bude završio. Pre 3 godine Filmski centar Srbije je podržao snimanje filma Rupa u ogradi, koji govori o ubistvu dvojice gardista na Topčideru, a vi ste pisac scenarija i režiser. Pa šta se dogodilo sa tim projektom? Mi smo u procesu da, što kažu u Beogradu, starije ove generacije, namaknemo ostatak novca koji nam treba. To je projekat koji ima i taj neki put ka stvaranju i filma i serije. Ja sam prvo bio protiv toga, pa sam onda se za divno čudo zaljubio u tu ideju, ali sam seriju krenuo da koncipiram da zapravo nije samo proširenje filma, mislim da to ne bih ni mogao da uradim, nego ima jednu drugačiju dramaturgiju i formu. Rupa u ogradi je razgovor koji sam ja sam sa sobom dugo vodio i onda sam počeo da stvaram likove. Mnogi od njih su realni, neki su fiktivni i u tom širenju u odnosu kako ja pričam sa fiktivnim likovima, a kako pričam sa stvarnim likovima, se stvorila ta priča. Neskromno ću reći da mislim da je scenario odličan, tema je klizava, a ja sam polako sve spremniji da se uhvatim u koštac sa tom temom koja je zapravo jedan ozbiljan psihološki triler u kome su neki karakteri veći od života, što je veliki izazov bio za mene kao scenaristu i budućeg režisera. Mnogo vam hvala na razgovoru. Hvala i vama.
Roman Marina A. francuskog pisca Erika Fotorina inspirisan je izložbom Čistač Marine Abramović, koja je na svom putovanju po evropskim muzejima pre nekoliko godina predstavljena i u Beogradu. Ovaj roman preveden je na srpski jezik, a pročitala ga je naša kritičarka Jasmina Vrbavac. Junak romana Marina A. Erika Fotorina, Paul Gachet, dečiji hirurg ortoped, odlazi u Firencu sa porodicom da bi uživao u klasičnim delima umetnosti. Tokom boravka otkriva i posećuje izložbu Čistač Marine Abramović i biva uvučen u magiju umetnosti, performansa i body arta. Iako do tada ništa nije znao o ovoj svetski poznatoj umetnici, Gachet počinje u njenim performansima da prepoznaje neke životne istine i da pronalazi odgovore na pitanja o kojima do tada nije ni razmišljao. Obsesija Marininim delom ga ne napušta ni po povratku iz Firence. On nastavlja da svakodnevne situacije tumači sada iz nove perspektive. Nasilje koje ona vrši nad sopstvenim telom ga podsjeća na narastajuće nasilje u svetu. Performans Umetnik je prisutan ga podsjeća da je umetnički naboj prisutan i u njegovoj svakodnevici. Balkan barok ga vraća potrebi preispitivanja, čišćenja planete i ličnog pročišćenja. Hod Marine A po kineskom zidu u susret životnom partneru Ulaju i njihov konačni rastanak, kao i nemogućnost ponovnog spajanja ga progone kada nastupi pandemija. Performansi Marine Abramović unose nespokoj u glavnog junaka, izbacujući ga iz dotadašnjeg komfora i ne dopuštaju mu da se ponovo vrati bezbednosti života dobrostojećeg Evropljanina, intelektualca, muškarca bele rase, po mnogim kulturološkim teorijama najpovlašćenije ljudske jedinke na planeti. Na planeti koja posreće pod teretom egocentrizma, nebrige za drugog i nedostatka svake empatije, kako neprekidno komentariše Fotorinov junak, opsednut Marinom Abramović. Francuski pisac je sasvim izvesno odlučan da napiše angažovano, opominjuće delo i da ga poveže sa idejom o ulozi umetnika kao proroka i komentatora. Ali fenomen Marine Abramović se nipošto ne može svesti samo na Fotorinovo tumačenje, jer je roman više informativan i napisan iz novinarske perspektive pisca koji je bio dugogodišnji novinar i nekadašnji urednik Monda. Mišljenja preuzete iz štampe o varvarskom srpskom narodu, o pandemiji, distanci, o prenaseljenosti planete i njenom ekološkom krahu ne preispituju se, niti imaju značajniju funkciju u naraciji. Roman mnogo veći značaj baštini u činjenici da se u fokus stavlja delo jedne od najvećih savremenih umetnica srpskog porekla i da pokušava da rasvetli večito pitanje koliko je umetnost sposobna da komunicira i odgovara na pitanja epohe, pa i svake individue pojedinačno. Nesposobnost da se aktivno učestvuje u promenama i da se sopstveni doprinos da u epohi individualizma, naraslog do razmera egocentrizma, meta je kritike Erika Fotorina, dok je delo Marine Abramović samo mogući okidač za tu spoznaju bez dublje sačinjenog vezivnog tkiva između ovih tačaka. Ono što je možda najveći domet Fotorinovog romana je posredno priznanje da njegov junak i pored intelektualno i emotivno jakog doživljaja i spoznaje svih ovih činjenica posredstvom umetnosti ipak ostaje nesposoban da promeni sopstveni život. Ova nemoć do kraja postaje višedimenzionalna i pokazuje se ne samo kao nemoć pojedinca, već i kao nemoć čitave epohe, a da li i kao nemoć umetnosti? Ovo pitanje ipak prevazilazi granice ovog romana. Upravo objavljena knjiga Srpski film 50. plod je uverenja njenog autora Saše Radojevića da u toj dekadi, kada je film u pitanju, ima mnogo toga da se revalorizuje. Poslušajmo šta o tome misli naš filmski kritičar Miroljub Stojanović. Da bi se kritički revalorizovalo ma koje razdoblje ili ma koja kultura, potrebno i neophodno da se ima šta revalorizovati. Ovo je početna premisa knjige Saše Radojevića, autora, reditelja, scenariste, povremenog glumca i filmskog kritičara, Srpski film 50. godine, gde Saša iznalazi razloge zbog čega je srpska kinematografija 50. godina dostojna kritičke revalorizacije. U običajnom vrednovanju srpske kinematografije počinje se sa kanonizovanim delima novog filma i Crnog talasa, što nikako nisu sinonimne kategorije, a prenebregavaju se neka druga razdoblja u istoriji srpskog filma koje su i tekako kvalitetne i poticajne. Uobičajene predstave o srpskom filmu 50. godina su bile da je to bio jedan limitirani, rigidni ideološki filmski prostor koji je počivao na stereotipima.
ništa ne tačnije od toga. Knjiga Saša Radojevića pokazuje nekoliko stvari i nekoliko ravni mogućeg revalorizanja ovog razdoblja. Jedno je da je zapravo razdoblje srpskog filma te dekade i tekako imalo svoju filmsku sintaksu. Da su se pojavili autorski izdanci koji će kasnije snažno uticati i uplivisati na profil jugoslovenskog i srpskog filma, kakvi su bili Puriša Đorđević, Žika Mitrović, Vladimir Pogačić i nekoliko drugih profesionalaca. Treće, da je bilo tema koje su znatno nadilazile i prolazile ispod radara ove ideološke rigidnosti i nekako oblikovali jedan oblik filmskog izraza koji je bio sve samo ne petrificiran u ideologijama i nekakvoj ideji partijskog duga umetnosti prema njenoj državi. A najzad, što mislim da je jako značajno, Saša Radojević kao autor pokazuje da je čitava serija ovih filmova bila jako inteligentna u svojim sjajnim analitičkim viđenjima ovih filmova i da se žanrovski profil srpskog filma konstituisao upravo u ovom razdoblju. Na nekoliko filmskih primjera autor ove knjige, koja je briljantna i to je jedan divan mikrosken srpske filmske kulture 50. godina, Saša Radojević ubedljivo pokazuje da je zapravo špijunski film, muzička komedija, komedija uopšte, našla svoje prve poticaje upravo u autorima 50. godina i da su nekoliko autora i nekolika filmska dela do danas ostala ne samo značajne, nego nezaboravna, te da su, uprkos svim predrasudama, da su ona minorna i da nisu oblikovali ni na koji relevantan način srpski filmski prostor, pokazala potpuno suprotno. Njegova knjiga između ostalog pokazuje da neka od ovih dela po modernim idejama, modernom konceptu režije, inteligentnim profesionalnim rešenjima, sjajnim profesionalcima kakvi su u prvom redu bili snimatelji, montažeri, glumci koji su bili najveće blago srpskog filma, ovo razdoblje zaslužuje ne samo kritičku pažnju, nego ponovno pomno izgledavanje i da obiluje draguljima samo ukoliko smo spremni da ih potražimo i nađemo. Na sceni Ateljeja 212 nedavno je premijerno izvedena predstava Otac prema drami Florijana Zellera, a u režiji velikana Paola Mađelija. Naša kritičarka Ana Tasić analizira domete predstave. Drama Otac deo je Zellerove porodične trilogije, čiji je sin ranije, takođe sa uspehom, postavljen na sceni Ateljeja 212, a na početku treba napomenuti pojačano interesovanje za dela ovog savremenog francuskog pisca na domaćim repertoarima. Nedavno je u Beogradskom dramskom pozorištu izvedena njegova Laž, dok je ovogodišnja publika festa mogla da vidi ekranizaciju drame Sin. U Zellerovoj dramaturgiji je primetno interesovanje za analizu tajne i laži u porodičnim i intimnim odnosima, za mešanje stvarnosti i fikcije, kao i za tragikomičnu obradu događaja. Ja sam napravio zamku. Navedene karakteristike opisuju i dramu Otac, čiji je protagonista ostarili Andre, koji se bori sa demencijom. Njegova pomoćna svest je povod za pretapanje stvarnih i fiktivnih događaja. Naracija je odraz odlutalog razuma, čime se gradi autentičan odraz težine suočavanja sa bolešću. A diskretni elementi komičnog izraza sugerišu uticaj nasleđa teatra apsurda, osjećajnost jednog Beketa ili Pintera. U tumačenju ove drame na sceni Ateljeja 212 reditelj Paolo Mađeli bira put stilizacije, vizualno razgranatog, estetizovanog i dubinski emotivnog jezika. U izvođenje je bitno uključena grupa Koji, čiji je osnivač Marko Grabež, koji u predstavi igra Pjera, partnera Andreove ćerke Ane. Sirova, garažna i opojna muzika Koji odgovarajući prati radnju, diskretno odražavajući pritiske stvarnosti. U nekoliko prizora bend muzički vodi uzbudljivo horsko izvođenje songova, intenzivne odbleske suočavanja sa nepodnošljivom stvarnošću. Njihova poetičnost je vid emotivne nadgradnje dramskog izraza koja dokazuje nemerljivu snagu spoja muzike i reči.
Igra Voje Brajovića u ulozi Andreja donela je scenski efektan sudar kontrasta, sabijenih u jednom karakteru. On je u isto vreme nemoćna žrtva demencije i razdragan starčić, ćudljiv je i neodoljiv, pakostan i sladak. Hana Selimović igra njegovu ćerku Anu, suštinski najtragičniju žrtvu okolnosti, rascepanu između brige za oca i neophodnosti da nastavi svoj život. A rasplet radnje sugeriše važnost odgovornosti za sopstveni život, uprkos težini odluke, ali i vezanosti za okove patnje. Neću više biti u Parizu. Belina i jednostavnost scenskog prostora donosi na kraju osjećanje mira koje smenjuje napete rastrzanosti vizualizovane u apstraktnoj slici u pozadini, prikazu bezglavog muškarca. Ova slika oživljava estetiku Renea Magrita, sažimajući složenu osjećajnost predstave Otac, apsurdu blizak spoj, praznine i vedrine. Zato što... Slikar Slavko Krunić i spisateljica Mirjana Ognjanović ostvarili su još jedan zajednički vanserijski izdavački projekat. Ovoga puta to je Uprava neukaljenih časti. Komunikacija teksta i slike često ume da bude izazovna, pa tako prevagne likovno ili tekstualno. Ipak, u nekim slučajevima ova komunikacija je dvosmerna. Knjiga Uprava neukaljanih časti, objavljena u izdavačkoj kući Akademska knjiga, predstavlja zanimljiv spoj slikarstva i literature. Njeni autori su slikar Slavko Krunić i spisateljica Mirjana Ognjanović. Susret sa slikama Slavka Krunića. Tome prethodi jedna priča koju sam pročitala u ranoj mladosti, a napisao je Julio Cortázar. Zove se Kuda gledaju mačke. To je kratka priča koja govori o ženi koja doživljava preobražaj na jednoj izložbi, to primećuje pripovedač i tvrdi da ona ulazi u sliku i ne izlazi iz slike posle ili ako na trenutak izađe, vraća se drugačija, onakva kako on i ne poznaje. Dakle, ja sam videla jednu Slavkovu sliku i odmah sam na taj način reagovala. Bio jedan portret jedne devojke koja je imala dvorac na glavi i onda sam se zagledala i požela da ga upoznam. Mirjana i ja sarađujemo i družimo se već godinama, počevši od mojih ilustracija za zabavnik, njenih tekstova. I ja sam 2010. pravio jednu saradnju sličnu sa književnicom iz Pariza, Elodie Pinel, tako što sam je zamolio da ona moje slike na neki način prepriča publici, jer mi je važno da napravim distancu neku, na taj način slike dobiju svoju biografiju izmišljenu i može se reći da ih taj pisac konzervira, da kažem, jer smešta ih u okrilja istorije. I onda sam preko saradnje sa zabavnikom, sa Mirjanom, došao na ideju da bih voleo u stvari da i ona napiše nešto. Priče koje su u saglasju sa portretima neretko su duhovite. Ispripovedane nepretenciozno, one pružaju novi život slikama, a ljudi sa portreta postaju svojevrsni književni junaci. Naše druženje ide tako da Slavko meni jednostavno pošalje sliku. Sad ja se tu nekada dvoumim da li će mene asocirati na neku flamansku priču, na italijansku renesansu, da li na nešto savremeno, da li na nešto apsurdno. Svakako, to je nešto što se ne događa tako često. Ovo što je interesantno, što se moja želja da vidim i saznam nešto o tim likovima sa slika, što se podudara sa ovim kako Mirjana vidi. Ona me na neki način iznenadila načinom koji gleda. Ja volim što je duhovito, što su te priče duhovite i lucidne, ali ugao na koji ona to gleda je takav da ona u priče voli da smešta i prijatelje njene koji su postojeći, tako da ona realnost tako predstavi da nam se učini skoro neverovatna, a stvari koje su izmišljene predstavi kao banalne. Izuzetno opremljena knjiga predstavlja nam protagoniste u njihovoj životnoj avanturi. Često se zagledamo u oči naslikanog junaka, proučavamo njegov govor tela i pokušavamo da ga zamislimo u svim situacijama koje nam je priča predočila.
Ja na svakoj slici insistiram na naslovu slike, na tome posebno radim i posvećam pažnju i na neki način već dam neku putanju kojom bi moglo da se sagledava taj lik, ali kažem, uvek me stilski me obraduje i iznenadi Mirjana. Knjiga Uprava neukaljanih časti pruža nam jedno celokupno umetničko iskustvo i pravi je primer uspešne artističke saradnje. Novi roman Mirjane Novaković Mir i mir pročitao je naš književni kritičar Igor Perišić. Čujmo njegovu ocenu. Nakon slavnog debitanskog, fantastičko-istorijskog romana Strah i njegov sluga, Mirjana Novaković rešila je da se u zrelom periodu karijere okrene žanru angažovanog krimića i to joj uglavnom lepo ide od spisateljske ruke. Najnovije ostvarenje Mir i mir kriminalistički je roman sa jakim dramskim nabojem i pomalo predvidljivim satiričkim pasažima. Intertekstualno je sazdan na kreativnom obrtanju Sofoklove Antigone. Ljubav sestre prema bratu premeće se u mržnju sa dubokim psihološkim razlozima. U vremenu sadašnjem dešava se ubistvo jednog tajkuna, dok 7 glavnih likova, prijatelja iz studentskih dana, postaju u većoj ili manjoj meri činioci osnovne intrige. Autorka dobro sklapa krimi zaplet, kreirajući napetost i u naizgled trivialnim situacijama. Pozadinski plan odvija se sredinom 80. godina prošlog veka u priči o međusobnom optuživanju prijatelja ko je potkazao vlastima njihove mladalačke političke nestašluke. Ovaj deo naracije odlično predočava raznostranu paranoju kao posledicu dejstva tajnih službi socijalističkog vremena. Kod ostalih angažovanih momenata Mirjana Novaković ne uspeva u potpunosti da izvede polifonijsko bogatstvo perspektiva. Mada je primetan trud da se likovima dodeli širok dijapazon ideoloških pogleda, ipak je stižajnim rasporedom na kraju dat primat po nešto patetičnoj jugonostalgiji. Mudrovanje o klasnim razlikama nije odveć iritantno, ali ponekad jeste klinački površno, naročito u delovima gde se prozire prekomerna fascinacija filmom Joker Toda Philipsa. Bez obzira na naslovno dozivanje Tolstojevog Rata i mira, Mir i mir nije morao baš i obimom da se takmiči sa ruskim piscem, budući da dužina svakako nije estetski kvalitet po sebi. Povremena nerazložnost u uvođenju epizodnih likova nadoknađuje se precizno kreiranim likom Danice, koji je delimično prenesen iz prethodnog autorkinog romana Tito je umro. Ova istraživačka novinarka i sestra ubijenog uzima na sebe posao policije. Tako sa skrajnute pozicije bivše alkoholičarke svojom odrešitošću i preduzimljivošću postaje nosilac aktivne dimenzije romana, pri čemu razotkriva i vlastitu nenormativnu seksualnost. Stoga je najbolja strana Mira i mira u elegantno izneverenom žanrovskom očekivanju, jer rasplet identitetsko-ljubavne priče ispada zanimljiviji od pitanja ko je ubica. Dnevnik Milete Prodanovića, predstavljen u Galeriji B2 u Beogradu, otvara uvid u novo poglavlje u njegovom stvaralaštvu. Marta 2020. godine Mileta Prodanović otpočinje novu dnevnu rutinu. Crtanje olovkama u boji u blokovima različitih dimenzija. Na poleđini svaki list signira svojim inicijalima, a svaki list određene serije obeležava rednim brojevima. Tako se već više od 3 godine ispisuje jedan sasvim osoben umetnički dnevnik, koji u ovom trenutku broji više od 1000 listova, a čiji je segment predstavljen u Beogradskoj galeriji B2. Naime, posle bitno izmenjenih životnih okolnosti, našavši se pred odlukom da li da liniju pokrene u pravcu figurativnog, mimetičkog ili svedenog minimalističkog apstraktnog, opredeljuje se, pokazat će se za sasvim konsekventan izbor, a to je svojevrsni radikalni ikonoklazam. Prodanović je ličnost raskošne palete znanja, interesovanja, iskustava, delatnosti i talenata.
Slikar, pisac, erudita, eseista, publicista, kritičar, profesor. Prve izlagačke korake načinio je početkom 80. godina prošlog veka. Njegovo postkonceptualno i postmoderno usmerenje kontinualno je odlikovala intertekstualnost i semantičko bogatstvo. Značajnu konstantu njegovog stvaralaštva čine dijalozi sa nasleđem hrišćanske srednjovekovne sakralne umetnosti, pre svega vizantijske, kao i sa različitim biblijskim, apokrifnim, religijskim, ikonografskim sadržajima. Tokom 4 stvaralačke decenije, oscilirajući između raspričanosti i ikonolatrije, i s druge strane svedenosti i ikonobojstva, konstantno na putu sinteze, našavši se početkom 2020. godine pred belinom papira, Prodanović se opredeljuje, kao što smo rekli, za minimalno repetativno, apstraktno ikonoboračko. Koncepcijski jasno, iz prebogatog rezervoara vlastitog raskošnog opusa, iskustava i znanja, on izvlači niti od koje gradi pregledna i svedena, ali kompleksna semantička polja koje definiše prevashodno paralelnim bojenim linijama, horizontalne ili vertikalne orijentacije, njihovim ritmovima, vibrantnošću, sličnostima i razlikama, gustinom i razuđenošću, odnosima punog i praznog. Znalački vođenom, sigurnom, intenzivnom, gustom, iznijansiranom linijom, gde svaka posjeduje drugačiji identitet i mikrokarakteristike, on stvara senzibilna, apstraktna tkanja, opredmećujući vlastitu unutarnju seizmografiju. Prepoznaćemo reminiscencije na detalje ranijeg opusa kao i niti brojnih prethodnih intertekstualnih zapleta. Upravo ovim crtežima Mileta Prodanović je objedinio svoja dva snažna kreativna toka, literarni i likovni, verbalno i vizuelno. Naime, svaki pojedinačni list svojom kompozicijom podsjeća na list rukopisa ili knjige, čiji bogati sadržaj iščitavamo intuicijom, neopterećeni ograničenjima jezičkih kodova. Crteži dnevnika, objedinivši slikanje i pisanje, formiraju dugačak, snažan, neprekidan tok. Svoje celokupno iskustvo Prodanović je ovde očistio od suvišnog, od naracije, od parcijalnih jezičkih konvencija, svodeći ga na čistu supstancu. U ovom slučaju ta supstanca jeste neuhvatljivi alhemijski amalgam koji daje smisao našem postojanju. Ženska energija snažno je obeležila početak godine na svetskim alternativnim top listama. O čemu je reč, reći će nam naša kritičarka Zorica Kojić. Ženska energija u svetskom rock'n'rollu sasvim se uklapa u onu staru parolu Dušana Kojića Koje i discipline kičme. Uvek je ukratko reč o novim iznenađenjima za nova pokolenja. Ova 2023. od samog početka ispisuje strastvena svedočanstva o unutrašnjem životu takozvanog slabijeg pola, koji to zapravo nikada nije ni bio. Redefinisanje predstave o ličnoj slobodi i svemu onome što savremeni rock stav i dalje čini relevantnim, nalazi se danas uklesan u ostvarenja devojaka i žena, različitih generacija, profesionalnog i životnog iskustva, etničkog porekla i seksualne orijentacije. Boy Genius je američka alternativna rock supergrupa koju čine 3 važne nove autorke, Phoebe Bridgers, Julian Baker i Lucy Dacus. Sve 3 imaju zapažene solo karijere, ali su na svom aktualnom zajedničkom debi albumu The Record nadmašile sebe. Radi se o važnom izdanju koje otvara nove puteve za predstavljanje ženskog senzibiliteta u rock'n'rollu, nadilazeći bilo šta što momci na sceni trenutno rade. Možda je cela zaostavština rock kulture pala na devojačka pleća, ali one taj teret iznose bez problema. Naime, Boy Genius su ponudile nešto univerzalno važno, modernu verziju neizvesnog traganja za sobom u obliku dnevnika ljubavnih i drugih životnih dilema, gde oba pola mogu da prepoznaju sebe. Sasvim posebnog kova je australijska kantautorka Jen Cloher, koja na svojoj novoj ploči preduzima čudesno muzičko putovanje do samog srca vlastitih maorskih korena. Njeno istovremeno istraživanje queer poetike vodi nas ka jedinstvu sa prirodom, sasvim u duhu logike njenog naroda po majci, koji svoje zdravlje vidi kao deo balansa sa okolinom. Na svojoj nedavno izašloj ploči Ja sam reka, ta reka sam ja, Jen Cloher nežno, ali suvereno vlada folk rock formom pesama,
uspevajući da im udahne novu dramatiku, ali i do sada potpuno nepoznatu emocionalnost. Catherine Paul je umetnica potekla iz zajednice severnoameričkih indijanaca, poznata i pod pseudonimom Black Belt Eagle Scout. Njene magične vokalne sposobnosti preskaču vreme i prostor, dajući transcendentalnu moć upravo objavljenom albumu Zemlja, voda, nebo. Poput Jen Cloher, i Catherine Paul se iznova suočava sa prirodom iz svog detinjstva i magičnim predanjima sopstvenog naroda, pokazujući na upečatljiv način kako etnički obojen zvuk unutar popularne muzike jedini još ima snagu da svetu prenese neke pradavne, a toliko neophodne mudrosti. Sudeći po ova 3 albuma, godina pred nama apsolutno će proteći u znaku ženske dominacije, bar na alternativnim muzičkim top listama. Na onim visokotržišnim komercijalnim žene su odavno već pobednice. Trećeg aprila navršio se vek od rođenja Radivoja Lole Đukića. Sećanju na jednog od utemeljivača naše kuće posvećujemo naredne minute. U čast velikana naše kulture, prošle nedelje u RTS klubu je održan 5-dnevni program 100-godišnji Lola Đukić. Putem fotografija, slika, projekcija, razgovora evocirani su različiti segmenti njegovog bogatog i raznovrsnog opusa. Radivoje Lola Đukić bio je slikar, pisac, pozorišni filmski i televizijski reditelj, komediograf. Prvobitne uspehe od brojnih kojima je ispunjena njegova karijera ostvario je na Radio Beogradu. On je bio kreator čuvene humorističke radio serije Veselo veče, koja je počela 1949. godine i koja je bila uživo emitovana sa Radio Beograda, ali su prenosili i Sarajevo, Zagreb, Titograd, Novi Sad. Za to vreme prilično atraktivna forma koja je lansirala i glumačke zvezde, taj glumački tandem Miju i Čkalju. Radio-dramski opus je obeležen radioadaptacijama, recimo poezije Rabindranata Tagore, to je Kralj mračne odaje, takođe i originalnim radiodramama. Radivoje Lola Đukić je takođe i autor radiodrame za decu, Svetlan i Zmaj, tako da možemo da kažemo da se Radivoje Lola Đukić zaista potpuno komotno osjećao u svim medijima, i u mediju radija, i u mediju televizije, ali i u filmu kao umetnosti. Kao što znate, po sopstvenom priznanju, Lola je najviše volao televiziju. Najveći deo svog radnog veka je proveo na televiziji Beograd, stvarajući njenu istoriju. Tadašnja država je slala ljude na praksu u različite zemlje, u Čehoslovačku, Italiju, Francusku, da se uče tome šta je televizija. Lola Đukić je konkretno bio u Moskvi, u Sovjetskom savezu, i tamo se kod njih uči o tome šta je tehnologija i jezik televizije. I on je u to vreme kao čovek koji je imao background pre svega u pozorištu i delimično i na filmu, vrlo ispravno shvatio da je reč o jednom zasebnom mediju. I u tom trenutku oni su počeli da prave prvi domaći igrani program koji je bio humoristički. Najveći deo publike Lola je osvojio kao komediograf i humorista, ostavši večno upamćen kao čovek koji je nasmejavao Jugoslaviju. Tajna je u nekoj vrsti britkog, ali toplog humora. Dakle, Lola Đukić voli svoje junake i to je na neki način dovelo i do toga da se i gledalac u potpunosti može poistovetiti, istovremeno se i smeje, a istovremeno i strahuje da će mu se možda dogoditi nešto kao i junacima Lolinih filmova, TV serija ili radijskih emisija. Zahvaljujući tome što je imao određen partijski, narodno-oslobodilački kredibilitet, Lola Đukić je u tom periodu prosto imao slobodu da može svoj humor da plasira kao jedan satiričan humor, odnosno da kritikuje ono što se tada nazivalo negativnim pojavama u našem socijalističkom društvu. Lola Đukić i njegov saradnik Novak nikada u tome nisu bili suviše oštri, nisu bili cinični, nisu bili sarkastični. To je bila jedna vrlo blaga forma satire, ako gledamo iz današnje perspektive, ali za ono vreme kada je bilo vrlo malo prostora za tako nešto u medijima, to je bilo, boga mi, vrlo pipavo. On je uradio niz serija u kojima je uvek želeo da kaže ljudima da treba da budu bolji nego što jesu. Znači,
greške koje su delovale u njegovim komedijama smešno, u kojima je bilo kritičkog osvrta na to, u kojima je zamerao, činilo se i politici i ljudima. Jel? On je to sa blagošću radio. On je smatrao da se ljudima treba lepo i lepim ih naučiti da budu bolji nego što jesu. Svako od nas ima neku manu ili neku lošu osobinu koju ispolji prema drugima. On je mislio da jedino ljubav, da jedino pažnja, da jedino nežnost može da popravi ljude i da nas učini zajedno srećnijima nego što jesu.